من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي أرابا سوي هجريا بكلاني كمناني أني بيناني أني دورو سهر جماد الآخر من هجرة سانكال ورونا بيسو نيوم غاني كلناي ميلادي نصاروكا جاتبا فلاني مغا أني ناني سانكال فلو بيسو نيه وسابناي أمبي داودا بغو مسجد الرجاق أمبو كونو درسوا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكا كتابه كنو كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: حتى إذا فجأ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبة ترجمتي من ترجمة مناسبة الجمعة ni kitabu tawhidi kono anna haja min al-barahin dallati ala annahu la yastahiqu ahadun an yakuna sharika ma Allah. Tarjamai munasabai minye ninye dalila de ni aya min fulina bin at-tafsiri ninye dalila e kaira ko amanka foi kafara alaka amanka foi kafara alaka ika foi bato kafara alaka munna lianna almalaikata hum aqrabu ma yakunu min alqalqi lillahi azza wa jalla. malikaw fule alaka danfew na danfe munun ni alaka suruka teme alaka danfew be kawaye malikew de ma adda qawasa bani adama na bora adama don kam ko kere lewundo be ni o bora ala ni alaka danfew na ni munun ka suroye malikew de yahsulu minhum inda kalami Allah subhanahu al-fajr bonni malikew munun fule ni ni uni alaka suru kateme danfen beka ulu yere nuye alaka kuma me jatige dumina mgo todo danfen todo ulu de kanka fara alaka wa malikiya munun yere kasuru alama kateme danfen beka alaka kuma meto ulu yere boru jade betige ulu tese ka fara alaka yoromi fengore bese ka fara alaka chogode ودي أتو شيخ صالح فوزاني فنكا إيانة المستفيد كنو أكون آية مناسبة يميني نمبوندا مناسبة يميني بوندا منون تمنا كتميني كنبي نيوما فرا ألاكا كمغو نيوما فرا ألاكا كوليجو فرا ألاكا تمامي شيخو يو بانجي كو يمشركة دي حرامو دو فلانكا فويرا تبه nimbonda infanana na yira kamalikew fana fara alaka tebbe ateb daga nabinyuma ka fara alaka chogomi ateb daga waliju ka fara alaka chogomi ateb daga mogonyuma ka fara alaka chogomi ateb daga malikiya fana ka fara alaka lanyini munasaba wodi yato ni aya nana ani fana munasaba fulanna shegu bafe kanni aya ka sarahu iranna ka tawsiri iranna ka tawsirni ciden ka hadisay
كان آية توسيري رانا نتشيدن كهديسوية نمبوندا مناسبة نونون دي قوله تعالى حتى إذا فجئ عن قلوبهم قال ذلك ولم يقول فجئت قلوبهم أقول حتى فجئ عن قلوبهم حتى إذا فجئ عن قلوبهم ألا يفون إنشغلا ولم يقول ألا ما فو فجئت قلوبهم ودسكون جاتكرا أما فو شغلا إذ أن تفيد المجاوجة أني من فلنني وباير مانا جاتكين تمنا ودسكون كوليلا ولمانا جواج الفجء قلوبهم لنين يمنيناكو عن قلوبهم ناما ففجأت قلوبهم لنين يمني جاتكين تمنا دسكون كيرده جاتكين تمنا دسكون كولي أي وجيل الفجء عن قلوبهم جاتكين مولي لالاي جاتكين مولي كبو دسكون والفجأ القوف المفازي فجو يمونye siranya min chunnaika ni surana min chunnaika namba fo jatige fajaw yo ode لأن الخوف المستمر لا يسمى فجأة parce que siranya min be mogo ka kudai wote fo ko fajaw ko jatige mi sirana min chunnika de jatige ra yoronen kelo ba fo de ma fajaw min dumerika ato foma ko faja wa asluhu nuhudu min alkhawf alsire munye mana ka trabasu ka bo siranyana mana siranya ka chuika yurunin kale wa qawluhu an qulubihim ay qulubil malaikati nako hatta ija fujiya an qulubihim dun kaddusuku malikaw لأن الدمير يعود عليهم parce que demiren be sagi kata malikiya nunu dema ما لأن الدليل يعود عليهم بالدليل ما سيأتي من حديث أبي هريرة دليل دميرين be sagi kata malikiya dema ودليل munye min bena Abu Hurairah ka hadisala mun bena Abu Hurairah ka hadisala wala ahadan من الخلق أعلم بتفسير القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم مغسيت القرآن كتفسير دو كتيدن بو وتيدن دو عن قلوبهم أبو هريرة كحديث لا تيدن يدمرين ساقي كتاب ملك يودما مغسيت فنتي تفسير دو كلا كتيدن بو بنا فونيفو منن نفورا باسكو دو كو hatta ida fujja an qulubihim ko fujja tigen wulila ka bo hada madon dusukun na qiyama keneka odi yato akwai demire mbe sagi kata malike odema cide nyire ya tawsir ode mo shite tawsir do kala ka cidembo qawluhu ta'ala qalu ma jaa qala rabbukum alaka kuma masamin kortalin na ko ayala malike ye nyogo nyininka aw tigi alaye mufo جواب سرة والمعنى قال بعضهم لبعض لن يمني ملكه كنيغما وإنما قلنا ذلك لأن في كلام قائلا وما قول له أكون من نفورانكم ملكه دي يكما فنيغني بس نكما فورا فوبغا بكما لا كما فورا من يفنا أفورا من يفنا وبيدي nuko kuma fora fo baga de be soro kuma la kuma in fora mo min yofano be soro yede falaw jalina damira fi qalu aida ala al jami' fa in al maqulu lahu nan kum malikaw be de ko ma ja qala rabbukum bo malikaw yakuma in fo jonye sisa ha nan kum malikaw be de ko ma ja qala rabbukum kuma be fo jonye sisa wodi yato malikaw doko doma ولا ملكه دويا فو دويه ولمانا أي شيء قال ربكم ملكه كو أوتي على يموفو نانكم ملكه بيد ينكم فو أفورا جوني ويا فو جوني
nu bede yafo kuma imbe nyeshi jomasa fo baga be sorewa wala foy ka fo do malikaw ko nyogoma o yafo nyogonye ka nyogonyi ninka ko awtibi ala ayemu fo wa irabu ma ja ala aw uduhi ibn sami rahimahullah ko ma ja ka irabu ko abe irabu la hala damado de la ma ismu استفهام مبتدا أبي إراب ما اسم استفهام مبتدا وجاء اسم موصول خبر أي ما الذي نيا إراب تشغدوي فلان ما جاء اسم استفهام مركب من ما وجاء نيا إراب تشغيا فلان سبنا ما اسم استفهام وجاء جائدة قال ابن مالك أكو ابن مالك كو في ألفية ابن مالك يافو أكونو مثل ما جاء بعد ما استفهام أو من إجا لم تلقى في الكلام لن ينمونيا ابن مالك كو ما جاء كو اسم استفهامية ديدو مي أسرتي أبي سرتي سبادي فولا مانا ما ومثل ما جاء بك موصولية ما جاء أبك موصولية ني سرتي سبادي موصول أبك موصولية سرتي سبا سرتي فلو بعد ما استفهامي ني جانانا نانا بعد ما استفهامي نانا ما كوفي mami na be istifhamiya nyini ni jana na okofe mawsulu dero aw man ija lam tulqa fil kalam ube ni ewa ja na mani kofe mani istifhamiya kofe ni jana na ufana kofe mawsulu abeke mawsule ni te fulaywa sabana ma lam tulqa fil kalam me ni jayi mebla kumala de ni jayi mabila kumala mini kuma do nana ni jayi bilala wala ni jayi te jata wala atese ka ke ismu mawsulo yorola ni nye sarti jole saba bo ako jayi abe bila yoro juma no semina rahimahullah na ya akaki aye ule alfiyat ibn malik min sarahu ako ma imbe bila misalila man jalleji yesun indahu ako harafu fule do fe ka faramma ka yorola wala jayi mbe bila yorola de wala tesaka ke ismu mawsulu yorola wa qawluhu qalu al haqq nimmalika ko nyogoma ala yecinya de fo ay qala al mas'uluna wal haqq sib qala al mas'uluna malikaw ye munu nyininka malikaw do de ye malikaw do nyininka malika don uye malika munu nyininka wuluko ko ala ye cinya defo wali haqqu sifatu li masdar mahdhuf ma amilihi wa taqdiru qala li qawla li haqq qala al qawla li haqq manal li ala ye cinya kuma defo ولمعنى أن الله سبحانه قال لقول الحق لنيني مني ألم مسمي سليانينو أيتشنيا كما دفو لأنه سبحانه هو الحق بس ألم مسمي سليانينو ألا يتشنيا دي ولا يشدر عنه إلا الحق فويتبو ألا فنيتشنيا ولا يقول ولا يفعل إلا الحق ألا تفنفو ألا تفنكي فوتشنيا والحق في كلامي هو الصدق في الأخبار تشنيا كما لا okoro de koka kibariya min foreya kibariya tinyalama wali adlu fil ahkam ewa ala yetilen baga de fana akakirula kama qala allah ta'ala kuma ala ya fucho masamin qurta lendo wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila mana sidqa fil akhbar wa adila fil ahkam
ala be kibariya fo ala be cinya de fo ka kibariya bela ewa ala ka kiri be fana atilelo nda ka kiri bela wala yufhamu min qawlihi qalu lil haqq anta famu malikau ka kuma la nuko ala ya cinya de fo annahu qad yakunu qawluhu batila nin tayira fana ko ala be se ka batara kuma do fana fo oto ira ala ye cinya kuma de fo o tayira mana batara kuma fo la de me aye cinya kuma de fo ninye malikau ka kuma into ira de bal huwa bayanu lil waqi min kera keneka malikau yode fo fa in qila ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا لحق فلما جاء الاستفهام بو نانكو سيسا من كيرا ملكيو يودي فو بو نين فو بو نمو دو كوما سيسا ني من كيرا دو ودونين دو كبا ملكيو بلوكو ألا تفهم فو نيتشنياتي munna malikaw fana ye nyogo nyinin ka ye istifihamu inke malikaw yere bado ala te femfo ni chinyate mi har bi munna malikaw ye nyinin kalike ka nyogo nyinin ka ko ala ye mufo uziba akwambo jabi anna haja min babi sanai ala allah bima qala malikaw fleka istifham ya minke ka nyogo nyinin ka ala ye mufo uko ala ye cinya de fo alla nyini yedere ka ala tanu la nyini malikaw bolo ka ala tanu de sana ala allah bima qala wiye ala tanu de ala ye min fo ye ala tanu ode ka wa annahu subhanahu la yaqulu illa li haqq malikaw ka kuma la nyini ala te foy fo ne cinyate aye cinya de fo parce que te foy fo ne cinyate qawluhu ta'ala wa huwa al-aliyyul kabir ay al-aliyyu fi jatihi wa sifatihi alay masa korota lende aka jati korota lendo ala korota lendo kama ankutu la fana wal kabiru zu al-kibriya wa hiya al-ajmatu bonya fana dunke de alay allati la yudaniha shay'un fimni foy tesika ewa surunya ala la bonya la ay al-azim alladhi la ajama minhu ala de masabay masammi ni foy mambonay al-kabiru kurininde munasabatu li ayati lit-tauhid ayin kam munasabaye munya kala nyine munya tahiru bondala annahu jakana munfaridan fil ajamati wal kibriya ni ayasur ala kelempe arale kelenye aka bonyala anaka korotala ni ala kera kelenya aka bonyana aka korotala fayazibu an yakun munfardan fil ibadat wala awajibira ala ka kelenya aka bato fanala ayayin kan munasaba ayayin ka lanyini yeninde tauhidi bondala ni ala de kelenye aka korotala ni ala de kelenye aka bonyala wala awajibilen do akake kelenya ka bato fanala foy kana bato ka faraka wal ulun qisman alaka korota chogoya fuladero al awwalu ulu sifat chogoya fulo alaka mankutu alaka korota atilalendo katatila yiroma fula tila yiroma fulo alaka mankutu korota lendero وقد أجمع عليه كل من ينتسب إلى الإسلام حتى الجهمية ونحوهم ببن بنينكا كو على كروتا لين وكم من كتولا مغو بعد دمبي كتا سلاميا ما أبب نينكا بفرلا نيكون كان نينكما إنا هاري الجهمية أنولونا نيكونون ببولو كو على كم من كتو كروتا لينو mogo ba dambi kata silamiya ma bebbe na oka abeboka hari jahamiya wuluna nyugono ni nye tila yoroma foloy sani ulu ujati atila yoroma fulana ala jati ala yire jati kortalendo wa qad ankarahu kathiru min almuntasibina lilislam
me mogo chama yenin nankariya mogo chaman ba adambe kata silamiya ma ko ala jati be sanfede ala jati korostalendo mogo chama nyo nankariya mogo la munu bu dambe kata silamiya ma mislul jahmiyati wa badil al asairati misali la jahmiyaw ani al ashariyaw do غير المحققين منهم على أشاريا منهم ما كي محققين وندوني حقيقته بلو فإن المحققين منهم من أشاريا منهم حقيقة منهم بأشاريا ولا أثبتوا أولو جاتي ko ala jati korotalendo ali ashariya o ka haqiqa mo yo sabati uluhu la yunafi kaunahu mal khalqi me kafu ala jati korotalendo ota awuli fana ko ala faralembe aka danfe unka ya alamuhum wa yasmauhum ala baka danfe undo abuka kuma ume ويراهم أبوه لأنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته بس على نفوي تكلني أكمل كتولا نانكو على كجاتي كورتالينو على كجاتي كورتالينو مي أوتا ولي فنا أفرالين با جون فنا كنا كدوني أنا كيلي أنو ككما ميني على نفوي تكلني أكمل كتولا وفي الآية فوائد أكون آية فايدة ودوبالا أن الملائكة يقافون الله آية إنك فايدة دوية منيايا يرنكم ملكة وبشر لني كما قال تعالى يقافون ربهم من فوقهم كم إني على آية فايدة ورقنو ملكة وبشر وتيجي على ني وتيجي على بوسانفي نيني آية كفايدة فلو نيني يرننا ملكة وبشر لني الثاني فلان إثبات القلوب للملائكة آية نيا سبتي كود دسكون بملكة ولا آية دسكون سبتي ملكة ولا دسكون بملكة ولا لقوله حتى إذا فجأ عن قلوبهم الثالث سبنا إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواح مجردة من الجسميات آية نيا يرنا ko malikaw ye farikolo tigude ate ko malikaw ninde bula me farikolo tula nin doronde bula kasoro farikolo tula ay nya sabati farikolo bula wa huwa amrun ma'lum bid darurati o ye ko min donendo qala ta'ala lako ja'ilil malaikati rusula ulul adnihati parce que ala yere ko qur'ana kono ko alaye malikaw ke ci dewnye ko kamanti wude do kaman bula wa qad ara an-nabi sallallahu alaihi wasallam jibril lahu 600 janahi qad sadda al-ufuqa bukhari hadisa dobe ci denye jibril ye adan chokola kaman keme woro bala tuma ma ya kaman bonyogona abe cide ni famin jawo fayim bedda tugura cide nyekoro anyata yorosila فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع مغمون بافو كم ملكو ينتقو دي درو كم فرقلو تولا ننكما فو بغا نونوني كم ملكيو كان ننكريا دي فوتي وهو قول باطل وفانا يكما فودي يكما تشيالندو لكنهم لا يأكلون ولا يشربون من ملكو تدموني كوتمي وإنما أكلهم وشربهم تسبيح ملكو كدموني أنو كميني ويجمع سبحان الله فوق بالدليل قوله تعالى ود الله جمع لكما يسبحون الليل والنهار لا يفترون alakum malikaw bi Allah subhanahu wa ta'ala sogoma e bala subhanahu wa ta'ala sufela la ani tilefela utesege subhanahu wa ta'ala inteke fana fa fi haja binna dalula binna anna laylahum wa naharahum mamulu ani bijalika ku kasunu tilebe falendo subhanahu wa ta'ala
فالين سبحانه فودلا ولهذا جاء يسبحون الليل نند قصو آية نانا يسبحون الليل ولم يقول يسبحون في الليل أقول يسبحون الليل أما فو يسبحون في الليل وبسمنا له فو سوفلالا أقول سو وبسمنا له فو سو بي مالكون كسوني تلبي سبحانه له فو يتجو أي تسبيحهم دائم مالكو كسبلا فوي الدوملين دو بادادرو وتسبيح تنجيه لله أما لا يليق به متسبيح نيرو كوري موني كا الله سينيا كابو فينا على نمي مانكا نانينا أن لهم أقولا الرابع آية فايدا نانينا آية يرانا كو حكيلي بمالكولا إجا إن القلوب هي محل الأقول parce que dusukun hakili nyoroye duskude khilafa liman qala kamugo kakuma soso mugo mununko innahum la yaqiluna mugo mununko ko aywa malikaw ko hakili tula wala annahum yusabbihuna allaha wa yatufuna bil baytil ma'mur donc kamugo kakuma soso mununte nko hakilite malikaw la mumba sabati ko hakilibe malikawla li'annahu yusabbihuna Allah malikaw bi Allah subhanahu wa ta'ala wa yatufuna bil baytil ma'mur malikaw bi baytil ma'mur tawafu ni hakilite mo golay be seka nununka al-qamis duruna isbatul qawli lillahi subhanahu wa ta'ala ni aya ye kuma sabati Allah ko ala be kuma masami serendo akorota leno aya kuma sabati alai ko ala be kuma wa annahu muta'alliqu bi mashiyatihi ko alaka kuma dilolembe awa kala nyini de la fana na ya la nyini kakanu wakati mi abe kuma li'annahu jaa bi sarati parce que anana ni sarati de ija fujja wa ija saratiyatu tadullu ala hudusi sarati wal masrut anani saratari ija saratiyado abe munyiranna hudusu sarati ko sarati mbeke abe kurakuraya kake wal masrutu aka sarati fempa na be kurakuraya kake khilafa lil asairati ka al ashariya ususo mana ni kuma sabati alai ko alabe kuma ka al ashariya ususo الذين يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئته على أشارهم كوكو على تكمني أيرك الله يني mana ere eka sabati ko ala be kuma na kala nya na ya kanu ka kuma wakati mi abe kuma kale ashariya usoso uluke ala te kuma bi mashiati ti na kala nyini wa inna ma kalamuhu huwa al ma'na al qa'im bi nafsihi ko ala ka kuma na de dro ajolembe ala yerela me ate komi ko wakati min kada ya be kuma ko man kutu de dro ko ala be kuma man kutu do dro abe alala فهو قائم بالله أجلي أبدي كم من كتو من جولم بألالا دبيغالي أو أني بدا أو من كتو جولم بألالا مياتكم من وقت من ياجي كوا بكما كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر كو ألاك كما كوا بكمي ألاك دوني أني فنا ألاك إوا شبايا أني فنا anaka meni ani fana alaka yeli ko nunu nyi mankuto be alala chogo mi ko kuma yin fana bo chogo de la ko me ate ko mi ni wakati min karai ko abe kuma ala ashariya ni hakilina do bolon wala riban na hajabatilu shikatala ni nyefude ni sabatilente ni nyangalonde wanna haqiqatahu inkaru kalamillah ala ashariya kuma min fulani hakilina min fulani nye ni haklina yire haqiqa munye ka alaka kuma inankariya ka alaka kuma ko nankariya ko alate kuma lanyine ka kuma haqiqa yode uka haklina haqiqa yode wali haja yaquluna inna allah yatakallamu bi kalamin nafsi ajali abadi wadi yato ali ashara bafo ko alabe kuma
ko kuma min ko be ala yere la ajaliyin abadiyin ka koro ani bada abalate wala ka kuma yode kama yaquluna هذا الكلام الذي سمعه موسى وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه كم أشاريا وباكا كفتومي كو ألاك يكما من فون موسى يامي كو نكيدي كو يالاك كما من ni jibrila jigina na ye ciden ka ko fendo dan fendendo ko la nyini de do ka alaka kuma la nyini de do ko kuma min jolembe ni alaye ko kuma min mankutu jolembe alala ko o la nyini de fora Musa e o la nyini de fora Muhammadu ya jibrila buru ko mi ala yere ka kumate ko kuma min ni Musa ya mede kuma mi ni cide nyame ni jibrila ya foye ko alaka kuma de ko ye danfende ko alaka kuma min be ala yere la de ko o de kala nyini de drona forawlu ye min forawlu ko ye danfende haja wa haja fil haqiqati qawlul jahmiyati ibn sami ko rahimahullah akwal ashariya ka kuma min fulani ako haqiqa la de ako jahmiya ka kuma de fulani كما قال بعض المحققين من الأشاعرة كم أشاعرة كم محققة موضوع يافو ليس بيننا وبين الجهمية فرق محققين من بالأشاعرة ولا ودو يافو كو فرق تاني الجهمية وچه كوي فرق ديفرنس تاني الجهمية وچه فإننا انتفقنا على أن هذا الذي بين الدفتين المصحف مغلوق كو بسيا أشاعرة ani jahamiyaw ambe bennen baka ko qur'ana ka gafe fulani nyogonche ko min be danfende do jahamiyaw ni ala shari'a be bennen ka mana ko mi sebilen fule qur'ana la ko ye danfende ko alaka kuma kala nyiri de do dromi alaka kuma yerete o fula be bennen ka o be bennen ka lakinni nahnu qulna ibaratu an kalamillahi me ninja ni ala shari'a ye minfo ko faragutani jahamiyaw wuce parce que ni jahamiyaw be bennen baka ko min be qur'ana gafe kono ko danfende do mais an ka difference be yoro juma lakinni nahnu qulna ibaratu an kalamillahi mais an la shariyaw an ko alaka kuma la nyini de be qur'ana ko alaka kuma la nyini o de be qur'ana ko mais alaka kuma yerete alaka kuma la nyini de ba ko la shariyaw yen nufo wa hum qalu mais jahamiyaw luko huwa kalamullah ko min be qur'ana kono ko alaka kuma de do me maghluqu ko me danfende do fal jahamiyatun khairu minhum fi annahum yaquluna haja kalamullah jahamiyu kawsal ashariya ye yorojuma parce que min be qur'ana kono jahamiyu ko alaka kuma de do me danfende do ha aya difference famu lakinnahum sarru minhum fi kawnihim يصرحون أن كلام الله مخلوق mais jahmiya ka jugo la sharia yoro juma ha parce que jahmiya ya fo ka bange ko alaka kuma nye danfende jahmiya ka jugo la sharia ni yoro de la sinon u be bolo jahmiya ni la sharia u be bolo qur'ana sabele min bala ha alaka kuma te danfende do sabele min be qur'ana la danfende do jahmi me difference min be jahmiya ka jugo la sharia no munna parce que ala sharia ko ibaratu min kalamillah ko alaka kuma kala nyini de don me uluma fo uluko danfendo min be qur'ana ko no danfendo me uluma farinya ka fo alaka kuma de me danfendo e mo fo alaka kuma la nyini de ba ko no ye danfende me alaka kuma njole mba yire de la o ya kam man ko ni asharia utai mais jahmiya ka jugunu ye yorojuma parce que jahmiya ko qur'ana ya alaka kuma de mais comme alaka kuma nye danfende ko alaka kuma danfende donc jahmiya ka jugu ala sharia man ni yoro de la sinon u be ba ka de ko min be qur'ana kono ko maghlubu donc minye asadisu worona mais nanye nunun ka haklina fo mais ahli sunna wal jamaa ka kuma yemunyu uluko alquran kalamullah غير مخلوق منها بدا
وإليه يعود. أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله ليس بمخلوق منه بدأ وإليه يعود. أهل السنة والجماعة كو قرآن كو ألك كما ديدو مفويكا فراكر ليس بمخلوق parce que ni ko qur'ana ye ala ka kuma de ka idda de te ini ala sharaw beta fankele yoro dola mais foy ka fode alquran kalamullah parce que ni ko alquran kalamullah ima laysa bi makhluq ima faraka jahmiyun ko qur'ana ye ala ka kuma de wotea mais annu farala annu be nyogon na yoro mi wulu ko makhluq donc fo e sunna mo ka fode القرآن كلام الله ليس بمخلوق منها بدا وإليه يعود. قرآن على كما ده دانفنته قرآن بورا على دفه أو قرآن باللبا كتا علم أساد ورنا سادس ورنا إثبات أن القول ورنا تيا إثبات أن قول الله حق. aya ka faida worona ka sabati ko alaka kuma ye cinyade wa haja ja fil qur'an ninna na qur'ana kono wallahu yaqulu li haqqa wa huwa yahdi sabila ala be cinyade fo ala be mugo kanda kata siratil lema suratul ahzab kono wa qala lako qala fal haqq wa li haqq aqulu ala ko ne ala ye cinyade ne ala be cinyade fo fana فالله تعالى لا يقول إلا حقا ألا مسامين كورتا لأتفوي فنيتشنياتهم لأنه هو الحق بس قال لا يتشنياده ولا يصدر أن الحق إلا الحق فوي تبوتشنيا فنافي نيتشنياته. نعم دونك نيني آية توسيرية دونك نيا مناسبة فوي آية دونك بوندا لا كتاب التوحيد لا بوندا منون تمنا Sheikh Muhammad ibn Wahhab ya yira ate daga nabi nyuma ka fara alaka ate daga mugo nyuma ka fara alaka ate daga waliju ka fara alaka nuyen nunun dola kire fara alaka mushriki de ye ewa ate daga fana malikaw fana bo chogo de le fo fara alaka jinnaw ta fora donc ate daga malika fana ka fara alaka ni malika fara alaka ye mushriki yake bon ani fana minye kani aya tawshiri banganye kani aya tawshiri banganye ciden ka hadisa wala donc abena ulude fosisa وفي الصحيح أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها المسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدل بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيه على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وفي صحيح أننا بخاري كونو صحيح بخاري أننا أكونو ناكو في صحيح avec كتاب ودلا صحيح البخاري أننا أكونو أن أبي هريرة رضي الله عنه قد سمعنا أبا هريرة ما لك جيكبوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعنا النبي ما لك تنونا كشبك قال إذا قد الله أمر في السماء كوني على يكما دو فو سانفي أني على يكما دو لاتيكي من حديثة بنا التوسيري حديثة رواية بنا حديثة وري بنا من بايلا ني على كمانا ni ala kumana ni akan nyamar kan doye sanfela la
ضربت الملائكة بأجنحتها قضآنا لقوله ملكوبو كمان غوشي 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 نوبو يري مجيغي على كما ينقصو ولا لقولها يبي منيرا إذا قد الله أكو قضآنا لقوله قد الله بك مني نالا كما نسانفي ni ala kumana sanfe ni nyamaru kando e ka nyamaru kando fo malikaw ye malikaw bu kaman goshi goshi nu bu yere majige ala ka kuma yin ka annahu silsilatu ala safwan ala ka kai abedo malikaw dusukun kono kuma mbu jatige komi shurumu nege shurumu minye fara nugulen dale ni shurumu samaka nege jologo niya sama fara jeman ka fara nugule fara min dale ndo fensele niye nege jologo sama ka be kam min bode alaka kai obe malikaw obe ni hada madanyo kammi jade be tige togomi de ni malikaw ya alaka kamme u jabe tige o togodela la nyinite ko alaka kumai alaka kuma ka koyi ba ni nege jologo sama ka ku bolendo dai lesa kamisilu seyu ate komi ko alaka kayinde be komi nege jologo samaka farayna de wotede mana nege jologo na samana farayna niya kamma bi jatige chogomi de ni malikaw ya alaka kuma me ujabe tigo chogodela yanu fujo homo jalika alaka kuma imbe malikaw abe do kono de katafu dusukun kono abe dowla katu dusukun kono hatta ija fujia an qulubihim foni jatige temena jatige wulila kabu dusukun na wakati mi qalu ma ja qala rabbukum malikaw be nyogo nyininka aw tigi alaye mufo qalu al haqq malika donye munu nyininka malika munu nyininka ulu be jabudi antigi alaye chinyade fo parce que ala te fo ne chinyate wa huwa al aliyu ala de masakurota lenya al kabiru ala de masabai fayasmauha mustariqu samui donc nini ala kumana malikaw fete sanfela la ninya marukan minye iba soro jinna shaytanu o fana be yele nyogon ka kata fo sanfe ala be nyamar kam munun fo malikaw ye nubo o kuma nunun purti nu ye kuma me ubo purti ube jiginoye mustariqu ye oden ubeta kuma ta sanfe ka kuma mina ala be nyamar kam munun fo malikaw ye ko kuma purti sanfe ku fofo nyogo nye kajigi o mustariqu samui munun beta femmene fem munun be fo sanfe munun beta ulu purti sanfe hakaja ba'duhu fawqa ba'd wasafahu sufyan bi kaffihi donc sufyana hadisa riwaya baga jinna shaytanu be yele nyogon ka chomi kata sanfe ayam mankutuni ateke farai fa harrafaha ayatege farai njenge wa baddada baina asabi ka kabulon ko ni bonyogona ka kete ko jinna shaytanu be yele nyogon katende komi bolon ko ni fule nyogon ka kata chomi jinna shaytanu be yele nyogon kan ni chogo de la kata sanfe fa yasmu li kalimatan bo mimbe fo sanfe shaytane mimbe jinna shaytane mimbe fo sanfe na yekuma do me ala yekuma min fo malikawye fa yulqiha ila man tahtahu alebe minka nimba ale koro alebe kuma infoye ka fonni infora ala yen info ko nimbe fo dugu koloka ale mimbe sanfe na kuma mimbe ale dugu ma alebe kuma info oye summa yulqiha hal akharu ila man tahtahu o ko fe o fana mimbo fana koro o fana be kuma info oye hatta yulqiha ila lisani sahir aw al-kahin awas jinna shaytanu benin kuma info fo nyogo nye ka jigite de fo ubeta kuma imbila dabali kelan nenka ube kolon filina ne mana ni mimbe ewa jinna shaytane mimbe fo be duguma na bebe alebe dugu kolo kasisa ni kuma insera ale masisa ni ale ni dabali kelan mimbe baraka nyogon fe ube ani kolon filina mimbe baraka nyogon fe abeta kuma info ye fa rubbama akacha adrakahu shihabu qabla an yulqiha akacha mimbe sanfe parce que munun be yele nyogon ka kata sanfela ka ko lame
nu tara sanfɛ ala bɛ malikaw ɲamari dolo tasumalama dɔ bɛ a b'a fɔ u ka filuma a ka ca dɔw la dolo in ni dolo in filila min bɛ sanfɛ dolo b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kuma in lase a ka dugumata ma dolo in b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kuma in lase a ka dugumata ma wagatiw dɔ la ayiwa a bɛ se ka kuma in fana fɔ a ka dugumata ye sani dolo in ka sɔrɔ fa yakjibu maha mi'ata kadhibat awa nin dabalikɛla ni nin tiɲɛ kuma ndatigɛ kuma min minana sanfɛ ka na di ale ma ale fana bɛ galon 100 tigɛ ka fara kan u bɛ kolonfilina ni nin tiɲɛ kelen min fɔra ye ka bɔ sanfɛla kibaruya la ale bɛ galon 100 tigɛ ka fara kan qabla an yulquru fa rubbama adrakahu shihab qabla an yulqiha akacha dolo be ewa kwala sana ka kuma in bila kan ajigi duguma rubbama alqaha qabla an yudrikahu waqtu dola kacha fana abi kuma in fana lasha duguma ta masani dolo in kasoro donc ne kuma min se fora ka duguma ta tani dolo in ka le soro o kuma de bena jigi fo kata fo dabalikela nya kata fo korona filina ya ale fana be galon 100 tige ka faraka fa yuqalu alaysa qad qala lana yawman kaza wa kaja wa kaja donc kolon filina sisa ube dabalikela ni ale ye fenwo fenfo mugo ye sisa ube dala ni galon e wachinya kele ne parce que na ye fenwo fenfo ye sisa hari ne e ko nonu ye gara kana dalo ba fo yala amadeli nin do masina amadeli kan nin fo awnye na keraba fa yusaddaqu bi tilka al kalimati allati sumi'at min as-samai mugo bedda dabali kelala mugo bedda kuluna filena la nin kuma kelemi nin tinya kelemi minana sanfe kana foye na yo fo mugo ye mugo bedda la ni o tinya keleinde galon keme to ye tukuni na le fengo fenfo de ba fo aw ba fo galon tigalaro yala nin don masina amadele kan nin fo awnya na kerawa donc o tinya kelen sababu la de tinya min minana sanfe kana fo ayere o sababu la de aka galon keme moto ye tuguni o be dala ni tinya kelen de inshallah ni hadisa sarahu ni aray dersu wure iranna donc wakati intese ka asrahuta subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى